Izreka kaže, u umetnosti je, kao i u ljubavi, dovoljan instinkt. Kuda nas je taj novinarski instinkt vodio u potrazi za novim pričama, saznaćete sami. Ali pre toga prelistavamo sadržaj. Otkrićemo šta nas istorija uči i čemu nas je naučila. Da li smo zaista narod u čijoj se prirodi nalazi neka skrivena snaga i da li negujemo kult poštovanja. Saznaćemo u kakvom nam se društveno-političkom kontekstu događa umetnost. Živimo u vremenu ideologije novca, tržišnog fundamentalizma. Upoznajemo vas sa mladim umetnikom grafičarem. Vodimo do Srpskog kulturnog centra u Prištini. U oštrom uglu govorimo o fotografiji. Nećemo baš sve da vam otkrijemo, nek nešto ostane između redova, a vi upotrebite intuiciju da to saznate. Dobrodošli u artikulaciju. Tribina uloga žrtve u formiranju državnosti identiteta održana je u Kulturnom centru u Šilovu kod Gnjilana. Istoričar sa Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici Jovan Aleksić i urednik istoriografskog programa Doma kulture u Gračanici Aleksandar Kudžić govorili su o značaju usvajanja Sretenjskog ustava koji je označio početak stvaranja savremene srpske države. Sretenjskim ustavom Srbije je pokazala, iako još uvijek nije bila nezavisna država, to je bila poluautonomna kneževina u okviru Osmanskog carstva, da želi da sledi najmodernije tendencije tadašnje Evrope. Dakle, tada je čak i svaki seljak mogao da tuži kneza ukoliko smatra su njegova osnovna prava povređena. Koliko je taj ustav bio bitan i trn u oku tadašnjim velikim silama koji su bile izrazito protiv toga, svedoči podatak da je on postojao svega 50 nešto dana. Sa tribine je poručeno da Srbi kao narod ne treba da prestaju da veruju i gaje kult poštovanja. Od toga, da li ćemo mi doživeti da i Prizren jednoga dana postane naš Jerusalim, zavisi od toga koliko ćemo mi verovati. Koliko mi budemo zaslužili da verujemo, toliko će on biti naš. I kakvi mi budemo, jedni prema drugima, takva će biti istorija prema nama. U maloj sali Kulturnog prosvetnog centra Božidar Mitrović Šandor u Šilovu postavljena je izložba fotografija iz Prvog svetskog rata, ratnog reportera Riste Marjanovića iz ratnog albuma 1914-1918 podpukovnika Andreja Popovića. Posebnu pažnju publike izazvala je fotografija na kojoj je zabeležen kralj Petar koji u najkritičnijem trenutku stiže vozom u Uroševac, odakle kreće za Gnjilane kod trupa koje odbijaju napad Bugara iz Končulja i Kačanika za vreme takozvane Kačaničke operacije. Na temu društveno-političke kritike kroz umetnički izraz u Severnoj Kosovskoj Mitrovici govorili su muzičar Nebojša Simeunović, frontman grupe Dža ili Bu i književnik i književni kritičar Aleksandar Dunđerin, urednik kulturno-umetničkog programa Akvarius. Mi danas živimo u vremenu liberalnog globalnog kapitalizma, živimo u vremenu ideologije novca, tržišnog fundamentalizma, nazovite to kako god hoćete, ali jednog oblika ekonomskog totalitarizma koji podrazumeva i razne oblike političkog nasilja, a njihova metoda je da umetnost više nije važna, odnosno da sve ima cenu, kako se to kaže, a ništa nema vrednost. Tako da je pitanje ne da li danas umetnik, književnik, muzičar, reditelj ima potrebu da to kaže, nego je pitanje da li to izaziva bilo kakvu reakciju onih koji imaju moć, dakle političke elite. Ne, vreme se promenilo odavno i danas je umetnost zapravo srozana na zabavu, najčešće, na nešto što se prodaje, a ne na nešto što treba da menja svet. Nebojša Simeunović, frontman grupe Dža ili Bu, primećuje da je rock'n'roll postao biznis. Sve što nas pogađa u ovom društvu, to se prenosi kroz našu muziku, kroz tekstove pesama, ali ne možemo da živimo od toga. Zato smo nezavisni na neki način
i možemo da kritikujemo. Čim bi počeli da razmišljamo o tome na neki poslovan način, znači da želimo da živimo i da opstanemo od rock'n'rolla, morali bi momentalno da ukinemo tu kritiku. Etnofestival mladih stvaralaca na Kosovu i Metohiji u organizaciji Humanog centra iz Kosovske Mitrovice održan je u galeriji, a potom i u velikoj sali Doma kulture u Gračanici. Koncert je imao humanitarni karakter jer su sva prikupljena sredstva namenjena lečenju Dragana Tripkovića iz Plemetine. Planirana su 2 etnofestivala. U okviru etnofestivala prvo ide izložba etno instrumenta i etno rukotvorina i filigranskog nakita i ostalih starih materijalnih i nematerijalnih dobara iz prošlosti. Mi ćemo sutra da takođe ovakvu istu manifestaciju održimo u Severnoj Kosovskoj Mitrovici na Fakultetu tehničkih nauka. Izlagači iz srpskih sredina na Kosovu i Metohiji pokazali su narodne rukotvorine, starinske instrumente, ali i retke i vredne porodične antikvitete. Ovo su eksponati koje je skupljao moj otac, ali pored tih eksponata se nalaze i neke replike koje je on sam pravio. Porodica Manitašević već duže vreme bašteni i sakuplja vredne predmete iz prošlosti. Imamo razne upotrebne predmete, onda oružje, tkanine, staklo, satove, ali ovo je sve jedan mali deo koji smo izložili. Bokal za vino iz 14. veka i puška tančica iz 1800. godine našli su se među izloženim eksponatima i privukli su najveću pažnju posetilaca. Pa imamo, znači, 18., 19., 15. vek, 14. vek, tako da su poneki predmeti baš stari. Na etnofestivalu učestvovali su guslari, pevači, harmonikaši, frulaši i kulturno-umetnička društva, jednom rečju čuvari narodne baštine. Aleksandar Jovanović iz Kosovske Mitrovice, član udruženja guslara, zdravičara i epskih pesnika Banović Strahinja, u društvu ostalih guslara iz ovog udruženja nastupom je obogatio program. Aleksandar kaže da su gusle njegov omiljen instrument, iako netipičan za generaciju koje pripada. S obzirom na to da je ovaj narodni instrument nedavno uvršten na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine, gusle su kulturno dobro srpskog naroda sa Kosova i Metohije, gde su i nastale, mada postoje pokušaji kod Crnogoraca i Hrvata da ih svojataju. Pa oni prisvajaju instrument, ali svi znamo čiji je to instrument i odakle potiče jer i ti koji prisvajaju, oni nemaju niti dobre guslare, niti mogu da čuvaju on nešto što je tuđe. Gajde, ali i ostale duvačke instrumente mlađan je Nikola Mitić iz Šilova svira koji šale. Sa njima je nastupao na brojnim festivalima u zemlji, regionu, ali i širom sveta. Ja sam prvo počeo da sviram frulu. Nakon toga, posle 2-3 godine sam kupio i gajde, a sada sviram i kaval. Tako da postoji razlika, međutim, princip na koji se razvijaju ti refleksije uglavnom isti i može čovjek da se navikne za 20-30 dana otprilike da to svira, a da se ne oseti neka razlika u izvođenju. Gajde su neobičan instrument, pa nas je zanimalo iz kojih se delova sastoje. Ovaj tip gajdi, koji gledalci mogu da vide, pripada tipu južnomoravskom, makedonskom tipu gajdi koji se svira od Niša pa sve do Makedonije, Južne Makedonije. Ovo su najprimitivniji oblik gajdi koji se mogu naći u svetu. Ovaj deo ovde se zove gajdenica, međutim u nekim krajevima Srbije može da se čuje drugačiji naziv. Taj deo se sastoji isto iz više delova. Ovo je malo savremenija izrada i ovaj ovde završetak koji je obojen crnom bojom se obično i u ranijim vremenima pravio od bivoljeg roga, dok je ovde napravljeno od drveta. Inače, ovo drvo od kojeg je napravljena ova gajdenica je od šimširovog drveta. Najvažniji deo gajdi koji proizvodi zvuk je pisak i on se pravi od trske. Trska se zaseče i kroz strujanje vazduha proizvodi ton. Ovo je veliki deo, takođe ima više naziva.
obično može da se čuje naziv Bordun i on proizvodi bas. Organizatori festivala iz Humanog centra Mitrovica veruju da će etnofestival postati tradicionalan, da će gostovati i u ostalim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. Doktor istorijskih nauka Predrag Marković govorio je na tribini Slobodarska tradicija srpskog naroda koja je organizovana u Ranilugu u Kosovskom Pomoravlju. Srbi su narod pun nade i verovanja u čijoj se prirodi uvek nalazi neka skrivena snaga, poručuje Marković. 1911. godine je izgledalo da će Srbi nestati potpuno na Kosovu, a sledeće godine je došlo do potpunog preokreta i obnove srpske države na Kosovu. U nama postoje skrivene snage koje se aktiviraju u teškim trenucima i verujem da će ta duboka želja za slobodom, koja je najdublja priroda našeg naroda, da će opet iskopati neke skrivene snage u našem narodu. Tribini koja je organizovana povodom Dana državnosti Srbije prisustvovao je veliki broj Srba iz Kosovskog Pomoravlja. Nikola Ilić je rođen 1986. godine u Prištini. Studirao je grafiku na Prištinskom fakultetu umetnosti koji je izmešten u Zvečan. Diplomu je stekao 2012. godine u klasi profesora Tomislava Trifića. Izlagao je više puta na grupnim izložbama i učestvovao na brojnim likovnim kolonijama. Učesnik je grafičke kolonije Zar i posle svega UNESCO, koja je organizovana uoči zahteva Prištine da bude primljena u ovu svetsku organizaciju. Trenutno priprema samostalnu izložbu. Prvo da kažem, nisam se pokajao što sam upisao grafiku i što sam završio, a samim tim da grafika zauzima u likovnim umetnostima ravnopravno mesto sa skulpturom i slikarstvom. Zato što grafiku možemo da umnožimo ili da reprodukujemo u više puta, tako da svaki otisak je originalan po sebi, a samim tim i drugačije su tehnike, drugačiji je proces stvaranja na odnosu na slikarstvo i skulpture, zato što tu imamo nekoliko tehnika. Imamo pisanje, imamo pa onda rezbaranje, pa onda imamo sad i ove druge bitnije tehnike, kao ajde recimo u baroku, kad je grafika i počela da se prezentuje, da se pokazuje, kao na primjer bakropisi, akvatinte, drvorezi i ostale druge tehnike. Taj dolazak, uliv te emocije, na primjer, što mene čini, na primjer, melodija. Bukvalno tako, ili da budem inspirisan nekom starijem arhitekturom ili da to tako prenesem. Sad, sve zavisi u kom ću ja sad to smeru da se krećem. Da li ću da radim linorez ili da graviram. To je sad sve stvar toga kako meni bude lakše da sprovedem i da napravim grafiku. A što ste malo pre rekao ste da sad platno i slikarstvo kako. Postoji jedna slikarska tehnika u grafici koju mi često upotrebljavamo kao naziv monotipija, koju slikamo po klišeu, po linoleumu i onda to što naslikamo na platnu, na linoleumu, onda to i štampamo na presijom. Ima čak i u tome ima ta slikarska tehnika koja je pristupljena kod nas u grafici, kako možemo da se izražavamo. Nisam izlagao, samostalno nisam izlagao još. Jesam izlagao više kolektivnih izložbi i tako, kad je kolonije i to. Pa da, naravno, pripremam, samo to je pitanje kad će se umetnik odlučiti, pre ili kasnije, da prezentuje svoje radove na takav jedan čin, samostalni. Ja više volim te neke starije tehnike, kao što sam i rekao, da u tom nekom baroku gdje su postojali Broger, Bosche ili Dürer, gdje su oni imali jako dobre, interesantna dela sa njihovim gravirima. Ja sam često optimista i mislim da može da se živi od ovog videa umjetnosti. Samo treba što više raditi i što više
zalagati sebe, pošto umetnik živi u svom delu. Umetnici, razbaraj te grafike, treba će nam to ostaje, to ono što izgraviramo ili što izrazbaramo, to nam ostaje, to ne može niko da nam oduzme. U Prištini je pre rata živelo blizu 40.000 Srba. Danas ih je ostalo jedva 30-ak. Okupljaju se u improvizovanoj ambulanti koja mu ujedno služi kao mesto za razgovor. Februara meseca prošle godine u gradu je otvoren centar, jedino mesto koje u nazivu svog imena slobodno nosi prefiks srpski. Vodimo vas u Srpski kulturni centar. Ovo je ulica koja vodi do Prištinske crkve. Svi stari Prištevci je itekako dobro znaju, nekada su išli ovde na bogosluženja. Danas retko ko prođe ovuda, malo je onih koji odu do crkve, a i na putu do crkve svrate obavezno na mesto gde vas upravo vodimo. Dobar dan. Dobrodošli. Bolje našao. Hvala. Daću sebi za pravo da kažem da je ovo jedino javno mesto u Prištini gde može da se popije prava turska kafa, onako meraklijska na starijski način, kao što se to godinama pripremalo u svakoj srpskoj, domaćinskoj, ali i albanskoj i turskoj porodici ovde u gradu. Filbačan kafa može da se popije jedino ovde u kulturnom centru, Srpskom kulturnom centru u Prištini. Tako je, da. Srpski kulturni centar je, sad već mogu da kažem da sam ponosan na ovu našu prvu godinu postojanja koja je bila jako izuzetno teška i turbulentna za sve nas, pre svega zbog nemogućnosti da ostvarimo neke svoje ciljeve koje smo imali u prethodnoj godini, a koji su rezultat upravo te neke finansijske podrške koju nismo dobili od institucije od kojih smo to i očekivali. Svakako da ovaj centar predstavlja jedno važno mesto za sve Srbe koji su nekada živjeli u Prištini, koji danas žive ovde, ali za sve one Srbe koji su nostalgični, koji žele upravo da osete čari ovog grada i da se vrati na neki način u prošlost time što će doći posetiti naš centar, pogledati ono što mi imamo izloženo ovde u našem centru i vratiti te neke stare uspomene koje imaju na ovaj prelepi grad. Evo, malo čas rekao ste da obeležavate godinu dana postojanja i sada kada podvučemo crtu, obično svi podlačimo, se bavimo nekom statistikom, kako ocenjujete ovu godinu i za vas? Pa ako uzmemo u obzir da je primarna svrha i cilj Srpskog kulturnog centra upravo očuvanje istorije i tradicije prištinskih Srba u ovom gradu, mislim da smo donekle u tome i uspeli. Ono što smo pokušavali tokom prethodne godine jeste da kroz niz tih malih događaja koje smo imali, dakle jednom mesečno u proseku ovde u našem centru, upravo probudimo taj neki duh koji krasi ovaj grad i da okupimo sve one Srbe koji žive ovde u ovom gradu i čak i ljude sa strane. Imamo i mnogo posetilaca, dakle svi ljudi koji dođu da obiđu crkvu Sveti Nikola, dođu obavezni kod nas, pošto se nalazimo maltene u istom dvorištu i ovaj centar je otvoren upravo i uz blagoslov eparhije Raško-Prizrenske, njegov preosveštenstva vladike Teodosija. I sa te strane imamo zaista jednu odličnu saradnju i sa samom eparhijom, ali takođe sa druge strane moram da napomenem da naše postojanje i sve ono što smo uradili u prethodnom periodu ne bi bilo moguće bez podrške Doma kulture Gračanica i ansambla Venac, koji nam, kao i privremenog organa grada Prištine, koji su nam u ovom proteklom periodu jedini pomagali. Ono što smo radili tokom prethodne godine, možemo da se pohvalimo jednom likovnom kolonijom gde je nastalo 14 slika. Pretežno su tu slikali umetnici iz Gračanica, ali takođe je bilo nekih umetnika iz Prištine koji su sada trenutno
u rasejanju iz Mitrovice i iz Beograda. Pored toga imali smo takođe izložbu starih fotografija i slika, organizovali smo brojne promocije knjiga, bio nam je dakle Milutin Popadić, Viktor Popović i mnogi drugi i svaki od ovih događaja je bio zaista maksimalno posjećen i tome se zaista radujemo jer to upravo pokazuje da naše postojanje i samo prisustvo ovde u ovom gradu nije uzaludno. Malim, ali sigurnim koracima stigli smo do kulturnog centra u Prištini. Zašto to kažem? U trenutku kada u gradu, u periodu kada se nije smelo javno govoriti srpski, pa onda da se nije smelo slobodno, da ne pričam o tome, ići kroz grad, preostali Srbi, ali i oni koji žive van ovog grada su dobili jedno mesto gde mogu da dođu u svako doba dana, da se okupe, čak i kad dođu čisto iz nekih administrativnih poslova u grad, mogu da se vrate ovde kod vas i vi ih dočekate ovako kao i nas, filčan kafom i šoljicom razgovora, što je nekad i važnije od bilo čega. Tako je. Mnogo puta zaista smo bili u situaciji da ugostimo mnogi ljude koji dolaze iz raznih delova Kosova i Metohije i koji dođu ovde eventualno da završe neku papirologiju ili koju već obavezu imaju i oni obavezno svrate ovde, dakle usput im je i crkva i svrate ovde kod nas i uvek smo tu bili u ovom prethodnom periodu da im izađemo u susret na koji god način, da li ih povežemo sa nekim, da li da im pomognemo da dođu do nekog i da na taj način brže završe svoje obaveze ovde u Prištini, ali svakako ono što je jako bitno jeste da kad oni dođu u ovaj grad koji je dakle sada naseljen uglavnom Albancima, dakle preko 90% Albanaca živi danas u ovom gradu, što nije bio slučaj dakle u prošlosti. Naši ljudi jednostavno vole da dođu, da imaju neku kuću koju mogu da se osjećaju kao kod svoje kuće, da imaju sa kim da porazgovaraju i sa te strane smo mi uvijek tu da im izađemo u susret. Evo, malo čas ste i pomenuli da je taj neki finansijski moment otežavajući i presudan za rad mnogih ustanova i kulturnih centara, pa i vašeg. Šta su vaši planovi za budući period koji predstoji? Prva je, kažu, godina i najteža je. Sad ulazimo u drugu, kako ćete prevazeći te probleme i imate li planova za budućnost neki? Pa jeste, ovu godinu smo započeli, pošto nismo radili prethodne 2 meseca zbog upravo problema sa grejanjem, pošto nismo uspeli da obezbedimo ogreb za ovu zimu, takođe imali smo i nekih 2 meseca perioda kada nam je bila i voda isključena, koju su samo inicijativno isključili ljudi iz Agencije za borbu protiv korupcije. Dakle, to su sve neki problemi s kojima smo se suočavali, ali eto, danas smo opet bili ovde, danas smo organizovali prvi događaj ove godine, već početkom marta imamo naredni događaj, bit će to jedna tribina o kulturnoj baštini. Nedugo nakon toga imat ćemo i promociju jedne knjige sa Prištinskog instituta koji sada funkcioniše u Leposaviću. Ono što je generalno plan Srpskog kulturnog centra jeste da vidimo kako i na koji način možemo nadogradimo ovaj centar. Dole imamo takođe prostorije koje su jako pogodne za osnivanje neke male biblioteke. Mi već imamo značajan broj knjiga koje smo dobijali kao donacije upravo u ovom centru i želja nam je dakle da oformimo jednu biblioteku i da imamo jedan prostor gde će ljudi moći da dođu, da pročitaju knjigu, da se opuste uz kaficu normalno i da tu provode svoje vreme. U toku ove godine takođe imamo planove da se bavimo izdavaštvom. U skladu sa tim, dakle, prva knjiga će, ja se nadam, u prvoj polovini ove godine biti objavljena od strane nas. Pored svega toga, dakle, organizovat ćemo brojne tribine, javne skupove, debate i trudit ćemo se da na svaki način, dakle, promovišemo tu kulturu i tradiciju Srba kroz te neke male događaje i promociju tih nekih pisaca i umetnika koji dolaze upravo sa ovih prostora. Svaki čovjek koji je ostao u Prištini mora da nam bude bitan i o tim ljudima moramo zaista da se brinemo. Ono što je strašno jeste da bukvalno kada oni odu ili obrate se nekoj instituciji za bilo kakvu pomoć ili šta god, oni prebacuju lopte s jednih na drugi. Uopšte se ne zna ko je njima nadležan. Dakle, žive u gradu Priština gde postoji albanska opština, oni ne izlaze u susret. Sa druge strane, srpske opštine ne mogu da im izađu u susret jer nisu
pod njihovom jurisdikcijom i jednostavno ti ljudi se osjećaju zaista zapostavljeno i sa te strane postojanje ovog našeg centra je zaista bitno jer opet mi im zaista dajemo na značenju. Dajemo im na značenju upravo u organizovanju ovakvih događaja i time što oni mogu da dođu, da prisustvuju i da budu ovdje, da se jednostavno druže sa ljudima jer oni imaju jako malo prilike da to rade u svakodnevnom životu. Delić života uhvaćen u trenutku i sačuvan za večnost. To je ono što fotografiju čini posebno. Da li samo to? Saznaćemo u Oštrom uglu. Koju to knjigu preporučujemo za dane proleća koje samo što nije? Šta fotografiju čini umetničkom? Fotografiju čini umetničkom način kako nam fotograf priča neku priču. Jer svaka fotografija je neka priča i što je to bolje prikazano u fotografiji, to je po meni fotografija više umetnička. Naravno i tržište može da utiče na vrednost neke fotografije i da nazove neku fotografiju umetničkom koja možda i nije. Fotografiju umjetničkom čini sve komplet, znači pozadina, boje, ugao, oko, prvenstvo pod broj 1 oko, znači šta vi vidite zapravo za portrete, znači osoba komplet šta ima na sebi, koje boje ima, to je to. Šta fotograf mora da posjeduje kako bi napravio dobru fotografiju? Bilo kakav fotoaparat, može čak i mobilni, prilika za neko, da kažem, fotografisanje, znači neki događaj koje prisustvuje, ili, da kažem, njegova spremnost da nađe nešto u svojoj okolini preko čega bi se on izrazio kao neki umetnik. Znači, ne možeš naravno da prisustuješ nekim značajnim svetskim događajima uvek, ali najobičnija čaša sa vodom može da posluži da ti pokažeš svoje, kako bih rekao, izjave svetu kako se osjećaš. Pa smatram da ne mora biti full oprema, znači šta god imate. Ja sam u početku imala jednu staru kameru i bila sam jako zadovoljna, znači nebitno da li imate ovu kameru ili onu kameru, naravno fotoaparat. Međutim, ja smatram da treba samo velika ljubav. Ako imate ljubav i vi to želite i onda možete uspjeti. Da li postoji sujeta među fotografima? Ja mislim da sujeta postoji u svakom poslu. Bez obzira da li je to umetnički neki posao ili običan posao koji čovjek obavlja svakodnevni. Ukoliko pogledamo s te strane, znači da je to normalna pojava sujeta, možemo da gledamo i na kao korisnu stvar, jer ako vidite nekoga koji je nešto napravio bolje od vas, vi se onda trudite da napravite barem toliko dobro kao što je on uradio, ako ne i bolje. Pa vas to tera da vi napredujete dalje, kao što kažu za konkurenciju, zdrava konkurencija i tako. Pa mislim da da. Mislim da da. Ja osobno ne. Mislim, ja sam sretna kad vidim da moj kolega je napravio jednu vrhunsku fotografiju. Možda bi ja isto htjela takvu, ali ne bi ja kopirala. Opet bi ja bila ja, recimo, ja bi to radila na svoj način. Tu su i filteri, što ja obožavam filtere koristiti, tako da postoji, ali ja osobno ne. Da li od ovog posla može da se živi? Ja mislim da je malo poslova od kojih može da se živi, pogotovo u ovim uslovima, u ovim krajevima ovde našim. Tako da i fotografija je jedan od tih posla od koga ne može tek tako da se živi. To se pretvara u neku vrstu pratećeg posla. Znači, kao fotografije deo u tom procesu koji služi da bi se napravila fotografija, a zarađuje se na izradi fotografije, što je apsurd. Ja osobno ne mogu živjeti od toga, jer ja znači radim umjetničke fotografije, ne idem po svadbama,
Smatram da kolege koji to rade, znači oni zarađuju na svadbama, na veseljama i sad koje su to cifre ne znam i ja imam svoju cijenu, ja ću maturante, recimo jednog maturanta, s time da je satnica u pitanju, napravim par fotografija umjetnički, to je to osoba, ako želi da se to štampa, to je već druga cijena, ali ne može se živjeti od toga. Da li ste do sada negdje izlagali? Imao sam neku zajedničku, da kažem, izložbu, i mogu da računam na nekim takmičenjima gdje su bile fotografije izložene. Da, jesam. Više je to bilo preko konkursa, naravno jedan, drugi, treći, ne znam sad točno koliko sam imala. Bilo je po nekoliko dana. U planu je, kao i svaki fotograf, znači on želi što više imati izložbe, međutim sve je to o tom potom financijski kako ću biti, naravno. Nadam se da će nešto biti ove godine. Da li se razlikuju fotografije muškog i ženskog fotografa? Ne, to zavisi od fotografa i ja mislim da ako se neko s emocijom unese u izradu fotografije, da će to biti dobro, bez obzira da li to žena, muškarac, dete, nebitno. A drugo, zavisi i do kamere koja se koristi i obrade koja ide posle toga, pa je moguće čak, znači, fotografija koja je muški snimljena da se napravi u nešto drugo, ako je potreba za to. Tako da mislim da je to do i kamere i trenutne situacije u glavi fotografa, raspoloženja, odnosa prema svemu tome. Znači, što fotografiše. I tek onda kao da li žensko ili muško to gleda. Razlikujemo se. Na sreću, da kažem tako. Međutim, pošto fotografija ipak način izražavanja plus naknadna obrada i tako dalje, ja mislim da se ne bi primetili u tekstovima kad bi novinarski tekstovi toliko obrada prošli koliko prolazi fotografija. Fotografija je prvo fotograf, pa aparat, pa onda kompjuter, pa obrada, pa izbor između različitih obrada i tako. Moje mišljenje, mislim da da, zato što vidjela sam neke fotografije kod mojih kolega, naravno, neke su njihove, recimo, više dramatik, što bi ja rekla. Osobno ja volim drugačiji stil, imam zapravo tih fotografija, znači to su više onako malo nježnije, da su one nekako, kako bi nazvala, znači da su čiste, znači da nema tu ništa, neka drama, znači na taj način gledam jedino tu razliku, drugo ništa. Vaš savjet onima koji tek uče fotografiju? Ako ne vole i ne rade to iz ljubavi, bit će im jako teško. Ako žele da se bave tim poslom iz nekih finansijskih razloga, to neće biti, da kažem, dobro, jer neće puno ni zaraditi, a drugo, neće im valjati kvalitet toga. Jer mislim da ovdje treba dosta emocije. Barem, to je moje mišljenje, naravno, ne moram da se slažemo. Potrebno je, znači, imati ljubav prema tom poslu, znači volju i oko. Ja sam Zoran Stanković, novinar sam i urednik i voditelj radio i televizijskog programa, istovremeno, ajde da kažem, i autor nekoliko blogova na internetu, a u principu knjiga je moja ljubav od davnina, odnosno od nekih najranijih perioda, od 7. godine, malte ne ono kada smo naučili da čitamo. Ja sam postao član biblioteke gradske i od tog dana do dana današnjeg sam pasionirani ljubitelj knjiga i ajde da kažemo, ako prikupljanje knjiga možda se nazove kolekcionarstvom, onda i kolekcionar, s obzirom da posjedujem i veliku biblioteku od nekih 2500 naslova sopstvenih.
Tako da sam, godinama se trudio da sve to prikupljam kako ne bih morao da budem član biblioteke jednog dana, nego da, imam neku svoju biblioteku. I naravno, knjige su moja najveća ljubav. U doba telefona, društvenih mreža, ako želiš da budeš aktivan u svemu tome, da pratiš, da odgovaraš, da tako dalje, sve to oduzima vreme koje bi čovek posvetio knjizi. Mislim sada na slobodno vreme, nezavisno od posla, nego čak i to slobodno vreme nekako trošimo opet ili za kompjuterom ili na telefonu. Ipak knjiga je nešto što čini mi se da ne može da zameni ni jedan telefon, ni jedno elektronsko sredstvo. Prosto je osjećaj i doživljaj knjige u ruci nešto posebno i nešto drugačije, tako da ostajem joj veran i odan i prikupio sam, čini mi se, toliko izdanja i toliko toga da do nekih penzionerskih dana mislim da ću imati čime da se zabavim. Pre svega mi je jako bitno kada čitaš, onda želiš i udoban položaj. Želiš i da sedneš ili da budeš u bašti ili bilo gde da čitaš. Sve to omogućava samo ona prava knjiga. Elektronski format i tako dalje meni prosto je nezamislivo. Naporno je za oči pre svega, a pored toga nezamislivo mi je, to nije osjećaj imanja knjige. Moji prijatelji neki već koriste taj PDF format i oni na taj način prate literaturu. Međutim, nepojemljivo mi je, a pored toga imam još jedan jako lep osjećaj, neverovatan koji ja doživljavam kao nešto prelepo, to je sam odlazak u knjižaru i biranje knjige i to zadržavanje pored police i tako dalje. To je nešto što, mislim, elektronski jeste da vi to prelistate i surfujete, ali odlazak u knjižaru, kupovina knjigi nekako ima svoju dražu. Više puta sam tako napravio promašaj, baš zbog toga što kupiš knjigu na osnovu par nekih rečenica koje saznaš o knjizi ili odnosno neki detalj. A onda sam rešio da kupujem knjige najčešće proverenih pisaca koje sam već čitao i za koje znam da dobro pišu, odnosno da mi odgovara njihov stil pisanja. Tako da uglavnom kupujem one koje sam već kupovao. Ili kad čovek ima određeni žanr, određenu oblast koju prati, recimo ja pratim sve iz putopisne literature, to je prva oblast koja mi je na prvom mestu poslednjih godina. Tako da recimo sve što je vezano za putopisno kupujem automatski. Verujem da neću pogrešiti zato što je prosto to tema u kojoj pronađeš uvek da ima nečeg dobrog. Ne može da bude pogrešna tema. Sasvim slučajno je došlo do toga da Žarko Laušević se nađe u rukama danas. Sve prođe pa i doživotna. Treći deo njegove, ajde da kažem, da možda nazovem to uslovno trilogijom njegovog zatvorskog života i svega onoga što je preživao, svima nama jasno šta je preživao. Ne zato što je to zatvorska literatura, zato što je Žarko Laušević poznati glumac i tako dalje. Meni to nije primarno zbog čega sam ovu knjigu, odlučio se za ovu knjigu, već jednostavno, pre svega ja jako volim dnevničku prozu i meni je ta proza nekako jako iskrena i uvek drugačija od one druge. Nije proza koja je nameštena, u kojoj pisac prosto traži one dobre rečenice, onaj dobar sklop da bi napravio neki interesantan opis i tako dalje. U dnevničkoj prozi najčešće čovek piše iz duše i piše onako kako trenutno doživljava i to upravo radi Laušević u sve ove tri knjige i u Godina prođe dan nikad, pa u drugoj knjizi i sada je ovo treća knjiga gde se završava njegov boravak u zatvoru. I prosto kroz njegovo to iskustvo svi pronalazimo sebe negde. Ima jako puno, nekako, iako on to radi sasvim nesvesno, on nas upućuje nekako kroz život, ima puno nekih filozofskih misli koje on iznese, a koje vidim da i ljudi često šeruju po Facebooku i tako dalje. Već je sve to dobilo neku svoju vrednost, neki svoj značaj. Čovek je inače jako načitan i bogat rečnik ima i naobrazovan, tako da meni se dopada, mislim da ću vjerojatno još jednom da prođem taj krug čitanja njegovih knjiga nešto kasnije, da prođe određeno vreme. Ali evo, zdušno preporučujem svima Žarka Lauševića i ovu treću knjigu koja se upravo pojavila u prodaji, zato što ostavlja, definitivno vas tera da je čitate do kraja kada krenete. Na blagoj nizbrdici magistralnog puta od Prištine prema Peći, pre ulaska u gradić koji je po reci na kojoj leži dobio ime Klina, nalazi se selo Dolac, selo u kome je do 1999. godine živelo više od 200 Srba. Danas, pred kraj druge decenije 21. veka, iz izgnanstva se vratilo jedva 10-ak.
Iznad groblja u Šumarku, manastirska crkva Vavedenja Presvete Bogorodice, u narodu zvana Sveta Pričesta iz 14. veka. Tačnije, ono što je od nje ostalo. Naime, juna meseca 99. nakon dolaska italijanskih snaga KFOR-a, manastirska crkva u Dolcu je opljačkana i zapaljena iznutra, a časna trpeza uništena. Minirana je i sravnjena sa zemljom krajem jula 99. Meštani pričaju da su komadići freski dugo odolevali kiši i suncu i da su se 10 godina posle paljenja i miniranja crkve videli u blizini ruševina. Sveštenik Radenko uspeo da spasi staro i novo zvono pre nego što je crkva minirana, ali ni traga više nema od živopisa iz 14. i 17. veka, od lepih crteža i iznijansiranog kolorita. Polusrušeni zidovi i zvonik, odoleli vremenu i zlim ljudima, svedoče o postojanju svetinje, ponosno stražareći nad Dolcem, nad Klinom i metohijskim Srbima. Oko manastira Svete Prečeste bio je posađen crni bor u obliku krsta koji se mogao videti sa Prokletija. Ruka čoveka koji se nije bojao ni Boga ni ljudi posekla je stabla. Od 100 koliko ih je bilo, ostala su samo 2, jedan u crkvenoj porti i jedan sa druge strane zida, prkoseći iz luj očekujući da izniknu neki novi. Oko manastira je bilo i 30 stabala hrasta lužnjaka sa prečnikom preko metar, a možda i više, koja su bila stara 2 ili 3 veka. U crkvenoj porti je rastao dud, za koji se i ne zna koliko je bio star. I dud su posekli oni kojima je smetala i crkva, međutim nove mladice su ponovo poterale prošle godine i dud je rodio. Dolac se prvi put pominje u darovnim poveljama srpskog kralja Milutina iz 1282. i 1289. godine, kojima je selo priloženo Svetogorskom manastiru Hilandaru. Ako vas je instinkt nepogrešivo vodio, pa ste ovih pola sata ostali uz TV i odgledali ono što je naša ekipa pripremila za vas, nadamo se da smo ispunili vaše očekivanja. Bio ovo još jedan mesečni pregled kulturnih dešavanja na Kosovu i Metohiji. Vidimo se ponovo.